Assalamu alaikum hurmatli mugendaşlar, hurmatli jarnama kech kanal görçülörü. Biz bugün kechki чыгарылышта тартып жатабыз. Жол жеңилген унаалар. Бүгүн 3 апрель 2021 жыл. Mazda 121 унасы 91 жылга. Басы 65 миң сомдон, телефон номери 0702 менен 27 59 99. Кийинки уна Nissan унасы. Opel ekan. Opel унасы. Opel шалпан кулак деп коет кыргызчасы. Opel Vectra. Кулактары мына ушундай. 97 жылкы, объем 2. Басы 130 миң сом. Телефон номери 0709 менен 88 62 62. Машина сиздики эмеспи байке? Басы канча болот болушу? 120. Окончательно канча деп атасыздар? 120. Обмен вариант болобу? Вариант бар. $120 миң сом. Косяктары жок да? Жүрүш жакшы эле жүрөт. Сыртында бүт бары нормально экен. 120 миң сом. 110 бересиз, бересиз, нак клиент келген болсо. Нак болсо берет. 110 деле берет экен, нак клиент келген болсо. Кийинки уна Жигули унасы. Жигули 06 өлөйүн деп калды. 2106 дейт, 96 жылкы. Мотор 06 дейт. 35 миң сом экен. Телефон номери 0709 менен 88 62 62. İç salonlarında atıp koyuyoruz. Keyinki una Matiz unası. Kraskalar көчүп кетиптир. Matiz 2005 жылкы объем 08, базы 125 миң сом. Телефон номери 0709 менен 88 62 62. İçki salonдар таза экен, жакшы. Keyinki una Audi 100 unası. жылкы, объем 1.8, моно, расход 7.8, базы 150 миң сом. Телефон номери 0772 менен 71 46 57, 0705 менен 71 46 57 дейт. Keyinki una жазылып Бул жерде Hyundai Solaris унасы турат, серебряный түстө. Assalamu alaikum байке. Машина сатылабы? Басы канча болот окончательно? 350 миң сом. 300ге берет экен. 2010 автомат. Обмен варианттар болобу? 2013 жылкы. Обмен вариант болобу? Обмен вариант портерлерге бар. Башка унааларга да болобу? Только портерге бар экен. Telefon numarınızı da айтып коесуздарбы? 0551 60 20 90. Ушул номерлерге чалып байлансаңыздар болот экен. Hyundai Solaris. Keyinki una Volkswagen Vento унасы, кызыл түстө. Ал старт коебуз. 92 жылкы, объем 1.8, моно. Коробка механика, расход 7.8. 150 миң сом экен. Телефон номери 0701 менен 91 51 91. Assalamu alaikum байке. Машина базы канча болот окончательно? 130. Обмен варианттар болобу? Обмен варианттар көрөбүз да. Обмен вариант көрсө болот. Keyinki unаны тартып койлу. Mercedes-Benz Sprinter. Sprinter 97 жылкы, объем 3, турбо, моно дейт. Басы 340 миң сом экен. Телефон номери 0500 менен 0035 91. İçki salonları.
Keyingi Sprinter da tatib qo'yildi. Gazel ekan. Rossiyadan kelibdi. Bas dogovorni telefon nomeri 0704 bilan 27 05 63. Bugün de biraz chirigan yerleri var ekan. Atak qolgan yerinde ko'rinmaydi. Geyik uni, Volkswagen Golf unasi. Tusi qizil tushdi. Yılı 93-yılғы, объем 1.8, расход 7.8. Bası 115 bin so'm. Telefon nomeri 0700 bilan 13 15 21. 145 ekan bu. Ha, bu birga o'xshab ko'rinib qoldi da 115 bo'ldi. 145 ekan. Jarlama kejidan. Bir jolu o'shanda adashib ketib, birovga o'ta ko'p chalgan ekanda. Chalaverib tajatdi dedi. Iguna, Volkswagen Golf unasi. Mashina bazı qancha to'tasizlar bu aka? Yo'q, topmayman. Topmayla qo'yildi. Iguna, Nexia 2 unasi. Mashina sizlarki bu? Yo'q. 2010-yilgi коробка mexanika. Bazı 150 ming so'm, telefon nomeri 0703 bilan 56 28 67. Nissan unasi bası 220 ming so'm ekan. Telefon nomeri 0706 bilan 93 14 73. Коробка mexanika, объем 2. Mashina kimniki, sizlarki emasmi? Keyingi uni Volkswagen unasi. 96-yilgi Volkswagen Golf 3 deydi. Golf 3. Объем 1.6. Коробка mexanika. Bası 95 ming so'm. Telefon nomeri 0709 bilan 18 43 18 47 31. Buraya qaran kirib qoldi. Eshik salonda qancha ko'rinmay qoldi. Keyingi uni Nissan unasi, объем 2.5. Nissan Altima deydi. 2007-yilgi avtomat коробка. Срочно satayotgan, bası $3000. Telefon nomeri 0704 bilan 53 77.